Pemirsa ring tanggal 13 siki Mei, wilangan kasus harian sani keuningan nasional nyinayang penincapan. Wilangan ipun kantos 300-an diri. Pasien padem COVID-19 kauningin dahat tedun sayang sarang arahina sadurung nyane sane wantah roras diri. Asapun iketaler pawawahan pasien kenak nenten ngelangkungin kasus anyar. Dados nyane wilangan ipun kantun penyatakan diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan, benten pawawahan kasus COVID-19 300 diri, dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 jutaan diri. Pasien kena kauningin wenten satak 7 diri. Selantur nyane pasien padem wenten 5 diri, dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 1 seketalian diri, selami pandemi ngelimbak dawag bulan Maret war sekali tali kalidasane lintang. Asapun iketaler wilangan pasien COVID-19 sani kerawat wenten langkungan kali talian diri, suspek wenten langkungan 3 talian diri. Dia Dewi Bali Pos nguning